Ballar aldağı oyununu devam ederiz. Детский до 20, 35 тысяч. На обслуживание. Siz şu kadar salatlı değilse diye drama tiyatrodan tugul değilse de müzikal drama tiyatro bular diye. Okuraz sizde bolsa. Yani tabii. Балалар ішінде анда репертуар болашақ шақырайды. Анда оркестр бойынша сұрау бар. Артистларға аларга тоже профессиональное образование было, аларга тоже профессиональное образование боларга тиеш. Клубlar, bizim klub benim klubum değil, şu da klub ne diyelim ne yapayım. Anda şimdi ben merakın tige işkiledim. Başa kaldı. Yani ne yapmış bile bu kadar ne durumda bu klubda bir kırık herhalde. Hemen ekibine programlar işlep bile bitince sonradan şimdi mesela bu programları bitiremeyiz diye şeyler bizge uyuyamayız mı? Программа сакланса муланларысы. Вот у вас должно быть коллективное решение, чтобы долгосрочное планирование было, и чтобы мы действительно вот те населенные пункты, которые в наибольшей степени нуждаются, которые перспективные, в первую очередь их бы закрывали. Программа Но у нас будет... перспективы есть. Bu sanatçılardan 30 yıl önce saklanıp gelen anda ayılar, cennetler, buriler, bizim Tuğanyak Müzeyi. Tuğanyak Müzeyi'nde Marsfat isimde. İşte barayım. Bayılı ileride varsa buna şuna birenicik medeniyet ministerleri yerde bitermez mi gelsin? У вас, конечно, не мемориальный музей, у вас больше краеведение, это уж если так вот, да, совсем сказать. Но его можно оформить чисто вот визуально по площадям, да, как филиал вот существующего там. Верю. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что есть сейчас программы готовятся заранее, поэтому вот как, поскольку я понимаю, что все равно более-менее уже все программы там включены, да, дополнительные деньги вряд ли будут в будущий год. Будущий год – это еще отголосок этого года в части экономики. Конечно, тяжело. Вот на следующей неделе, 17 числа, мы открываемся зато. У нас все... Мероприятие Карабашева Базае. Просто вот уже сейчас пока им готовится, а Берсе уже легче будет. Уже просто и люди соскучились, и вы соскучились по людям, поэтому. Ну, irada karşısında bizim problemi nerede? Noktanıştım. Kaşandır bizde bir köpneyler salındı. Dom kültürallar, tipoy dom kültürallar, toşta, neyverler. Onlar küp bizim her bir avulda disekte bular. Biz kaşandır mektepler bitirdik. Bizim mekteplerde o kadar problem. No, dom kültürallar bizim küp hem onlar ana şol 70-nji yıllarda salıngan iskirdilerler. Bizge ana şol yılga ikini kirtip barsak da tamanga toru kilemin şuna tırışan bitindi. Mine şuna küterelerler. Mine bizim şoluk mesela Beyl Buğada bara, Keskey kütüp tara, nakşundu, yomalınıqı kerek, yoqşığa kerek, kubindi bizim. Şuraqay. Мен же нәрсе айтам. Мен айтам, что сіздің план болуға тиіс. Поэтапный. Вот, ну, Біздің бар, дорожный карта. Дорожная карта. Клубларға проектно-сметная документация әзір болса, Var bizim, bir o itildi Moskova вот, iltip biz. әзір болса, вот это будет проще, потому что... Orazayga. Молодец, мотор. Ага, тоже со мной. А окна круг? Старые, это давно были? Это же не новые? Нет. Не новые. Воздуха немножко
Avtopiyankası. Biz yalnız stimuldan dersin cevaplıkta var. Arturistlardan. Avtoristlar ошол шаарда Олсакларга. Фанвали Ахматовның оқытушысы. Мәдәният һәм иҗат мирасы. Һәм минемчә, вот монда Актанышта шушы мирасы, безнең мәдәнияте, ул иң ничек әйтергә, иң көчлек урыннарда. Сезнең монда бик матур җирегез, халык бик матур. Җанлы, нурлы. Аларда эш булса, мәдәният йорты булса, мәктәп булса, анда киләчәге дә булачак. Безнең авылларыбызда киләчәге булса, безнең халкыбызда да киләчәге булачак. Татар теле саклау буенча, анда ул бит кеше ул шәһәргә килгәч, ул ничек әйтергә, вот без урбанизация турында әйтәбез. Урбанизация ул безнең ничектер вот бер рәткә вот, ну как это, уравниловка. Аннары гаилә, вот авылларда ничек гаиләләр яшиләр? Алар бик зур гаилә. Шәһәрләрдә һәр бер гаилә ул аерым яши. Ул тоже дөрес түгел. Балалар белән олы кешеләр алар элемтәдә түгел. Без хәрәкәтләре турында әйтәбез. Ул гаиләдә булмаса, мәдәният йортларда гына булса, ул дөрес түгел. Ул тормышта булырга тиеш. Безнең хәрәкәтләребез.